beogradski Srbi pitaju vida Svetovida avgusta 2026. za svoje najmilije. Vidovdane, vide Svetovide, viđeli imali Beograd još živa Beograđanina. Viđeli dželije škabo od hip-hopa babo, viđeli Irinu živu, sinovca Romca, braćalu Slačalu, Vidojković Marka i Ponija, Nešu i Andreju, Sunshine Baneta i Party Breakers Saneta. Vidovdane, vide Svetovide, viđeli Falili Jafali, Bečkovićku, Gajšeka i Vladetu, oba Srđana Gileta i Đileta i trećeg Žiku, viđeli Uroša Đurića, devizne štediše Kičića i Đurićka, vlastelicu iz Repetitora i ostale članove Repetitora, viđeli Kojota Bebana, Atanasijević Maju i Malu Kaju. Na Dorčolu šiptari zarobiše škaba i nateraše ga da dlaba. Irinu BM poslaše u PM i baciše na šinu, gde ju tramvaj zgaziše. Ljutim ranama podleže Slačala, dok su ga braća u život vraćala. Kod studentskog parka overenog nađoše i Vidojković Marka. Pored njega Party Breakers Cane rasnet na sve strane. Kraj njega silovan Sunshine Bane, ekstremiteta odsečenih, a zatim srednje pečenih. A za šankom manje škafane, Marković Đile i s njim Gile, udavljeni ostadoše da gnjile. Sinovca Romca otrovana nađoše u Meku kod Vidikovca, u Beograđanci Jafali presekoše seljoberski Rafali, kraj kancelarije Saše Timofejeva, gde nađoše Gajšeka i nekoliko drugih gejeva, otrovane od upotrebe sprejeva. A Jerotić Vladu strpanog u kadu ni stepenište ustaše stropoštaše, ni devizne štediše ustaše ne poštedeše, Bečkovićki dadoše popički. Kojeta i Bebana šiptari ubiše pajdom iz Lebana, a vlastelicu iz Repetitora pregazi hladnjača pored Ktitora, iz koje zaleđeni ispadoše ostali članovi Repetitora. Jedino ustaše ne ubiše Andreju, koja već beše overila u WC-u, Đuričku pičku razbiše, u Plamičku Kičića ostaviše, a Uroša Đurića i Todorović Žiku kod Zuzorić Cvijete obojicu raspete. Nešto niže Racković Džonija zateče crnac kako mu siluje Ponija. Atanasijević Maju i s njom Malu Kaju i šamaraše Džiberi i Mališa u Zvezdanom gaju, a ne kod Kališa.